Danas se nalazimo u sali u osnovnoj školi Draža Marković Rođa. Sa nama je danas naš nastavnik fizičkog vaspitanja Miljan Milojković. Dobar dan. Dobar dan, Anđela. Počet ćemo od toga da ste došli iz jednog velikog grada sa juga Srbije, u Salo Braničevskog okruga. Koliko je to izazov bio za vas i koliko ste se navikli na ovu sredinu? Pa moram da priznam da još uvijek nisam, inače sam iz Niša došao ovde pre nekih 15 godina, s obzirom da je velika razlika u mentalitetu ljudi, ali to ne sme da bude prepreka kada je u pitanju rad sa učenicima, niti jeste prepreka. Uneli ste velike promene u način rada i odvijanja nastavnog procesa. Kako izgledaju vaši časovi fizičkog vaspitanja? Pa današnji časovi se uprilično razlikuju u odnosu na nekih pre 10 godina, s obzirom da su i učenici promenili. Moraju prvo da budu zabavni, moraju da budu prožeti različitim poligonima, moraju da budu interaktivni, tako da je sve u skladu sa promenama koje se dešavaju uopšte u prosveti. Znamo takođe da bez vas mnogi projekti ne bi bili dostupni. Pišete projekte u cilju prikupljanja sredstava i opreme za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Pomenuli ste Klince olimpijce, projekat po kojem je naša škola najpoznatija u opštini Malo Crniće i šire. Ovo takmičenje, upravo kao što si ti rekla, Anđela, je jedno od naših najpoznatijih projekata. I svake godine preko 200 učenika zajedno učestvuje u različitim atletskim disciplinama. Opština prepoznala ovaj naš projekat i podržala ga svake godine i uz njihovu pomoć mi realizujemo ovaj vrlo značajan nama projekat, jer nam obezbeđuje dodatnu opremu koju koristimo za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja.